Gasa iti biya. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biya. Kumusta di amaya o barok? Mauray pa ino niya ti resulta ti maudi a lab test nanti. Ay, iso aya. Alakat kita ano makaumayak to iti ospital. Uwan nanti. Daytoy. Alam daytoy itay bagla mainayon iti maikatang iti agas na. Agyaman na kanti. Kat dagiti kakabsat yung nga iti banger. Awan ni may kadakwada. Naipakamuyo ka dahin. Saan pa yung nanti? Saan ko pa anaawagan ni Manang Lina? Ay, kati pakamuyo Agam anya ka diti ko na ni tatangyaw. Adda kayo data kung na naman. Ay, na awan pakabasbasulan nyo. Ibagayo latta Sige, auntie. Taamo nga orekas jay ti status da iti muna nga asawa na. Napatag matlaptakan kwa na dagiti anak da. Putno day tanti. Dagiti kakabsat mi iti bangil. Kaslang awam mo ti patag ni tatang kadakwada. Umay dalayang no da kasapulan da ken kwa na. Talaga akasta. Anya nga rod nga iti maaramidan tayo. Iso amaas asyan kami ken ni tatang Ta ikarkarigatan na piman latamot nga itad tikid dawen da. Ay, naanos kit di mat ni nanang iyo Tadi na apaan ni tatang iyo. Manong, kumusta ni tatang? Obserbaran pa ilang dagiti doktor. Iso asaan mi pa ilang nga may yawid. Ala, sa paila kumaata saan anak karo ti sakit ni tatang? Wanya ra dading. Ada nga min na ibagat ti doktor. Posible ka no at ikid din na ti problema na. Urayin tayo Noan niya ti resulta ti naudi a lab test da. Ala, itultuloy tayo lata ang arod ti agkararag manong. Ta saan pa'y anak karo ti sakit ni tatang? Ay, ito'y. Alaon da ito'y. Tapno ada mainayo na gastusin nyo no ada ipagatang dagiti doktor. Agyaman na kati. Sa anak pa nga min na nagsweldo. Isungawan igam ko a kwarta ita. Agsubli ka din iti hospital manong. Mangisagana ako maiti kanan nyo kaninanang. Tadi isupay man na nagatangan nyo ijay. At dan insaganak. Ala, agi na nakakit din. Taam mo ka na bannog ka naggapo iti trabaho. Sige nga rod manong. Tani, madmadimot laang tibagik. Manipod itay agsapa. Awagan taktulatan no ada kasapulan nyo. Tapno makitak no anyamot ti maaramida. Hello, nanang. Ulitin niyo man dyan bagayo? Nasaan ko anaawatan ni tay? Nakapsut mo't ngamin ti signal ko. Wait, anak. Kasapulan ama operaan ka daw ni tatang yaw iti kabiitan a panawain. Kasapulan ti dakkel agatan para iti operasyon na. Ay, sige nang. Takitaek no anya ti mabalin ang maaramid ko. Ibagayo ka dagiti doktor ang aramidon da amin nakabailan da. Ay, anak. Masapa ka kadi ang makaaway. Apay ka din, nanang. Dumagas ka kumaijay ayan, ti kakabsat mo. Ta ipadamag mo kadakwa dati napasamak iti amayo. No kayat dati agdunit iti dara, tadi pa'y isuman na agatagan tayo. Ay, sige nang. Agpakada aklangan ang nasapay di opisina mi. Sana bale ta Friday mo tita. Awan unay ti aramidan mi. Sige nga raw, anak ka. Agsubli akon ijay unag. Tamangan no adda kasapulan dagiti doktor amang kita ken ni tatang yaw. Bye, anak ka. Bye, nanang. Diyos ko. Taramayang ko nga ni tatang mi. Isan mo kumapay nga alalaan akada kami.
Patpatgan mi launay ni tatang mi. Diyos ko. Oray na kami, katawang kwarta kami. So, saan kami makatulong? Iti, panang paupi tayo kanitatang. Maawatan kayo matkit di manong. Kat uray agdunit kayo latang arod ay ti dara. Tadi pa'y isu agatangan. Makitan to, no, makapang kami di ospital. Tado mo ti kumikuman mi dito. Mabiit laang mat ka no ti agdonate manong. Basta mabalin lakit di nga agdonate ti tao. Ti problema mi nga rod, kat dagiti daddo maapaka kumikuman mi. Dakaw ti nabayagan na kadinana. Dakaw ti makamo, kadagiti kasapulan na. Ar-aramidin may muti kabailan may manong. Impadas ko laang mat atim may nangibaga kada kayo, tabarang adamot basit maitulong yo. Tanya ko mati may tulong mi. Awan mo't natal kita pagtrabahuan mi. Kasano? Katsan na kami mo ta pinagadal. Gapot ta pinanawan da kami matan. Manong? Kada ta mo tagpeso. Iswasan da kami ang mababalaw ita. No apay nga awan ti may tulong mi kada kayo. Para iti panagpagas ni datang. Mawatam! Ante, umayak ko mamang ibaga kada kayo. No, adda maipabulod yung kada kami para iji operasyon ni tatang. Adamot basit ang naidulin ko dita, anak. Pagpasensyaan yun, ta isura talaga ti adda. Okay lang, ante. Basta adda. Inpadas yu ka din, tinangibaga ka dagiti kakabsat yo, ijay imo na a pamilya ni tatang yaw. Wen, ante. Ngam, awan mat ka no maitulong da. Nakang kanupay ang itisan na nasaya ta sa unilina. Di oray basit la ko ma. Awan ka no, ante. Tawan mat natalgad ka no at trabaho da. Ay, kasano nga men nga da pagsirkanda iti trabaho kat kinay kayat damot nga men ti agbalyudong ide. Oray kayat ni tatang yu apag-iskwilaan ko maida. Diyak ka mo, ante. Mabainak pa nga ruden. Takaslamat ten basol mi. No apay nga awan trabaho da ita. Saan nga isun ti panunutom. Di takit di kwarta ka sa bulan ti amayo ti umuna a panunutom tayo. Makapasakit nga minuag sa uta. Nang runa kay ni Manong Alex. Anya nga ron ti maramidan tayo. Bayan yun. Ngam no da kasapulan da idi. Ikanmet idan ni tatang. Kalpasan na. Kastakit din ibagbagada ita. At dapay sa bali ang makitkitak aparikot. Nang runa inton. Inton awanan ti amayo. Ay, puwera mapasama ka dagos na ita. Ang mahayad adayom apo ko nakmadan. Daytoy kat nakitak laang aparikot. Ne, anya da ita, ante. Sigurado. Isudan to ti mangklem ka dagiti maala ti amayo a benepisyo. Saan anauray ni tatang yu, ti pan nakaopera na. Tanagkomplikasyon ka no, anak. Uwan nga rod, nana. Ngam, awatan tayo kung mati amin. Siguro, pagpatinggalaan ng tibiyag dita ni tatang. Anak ko. Awan mat nga tatima ko, nana. Kay naramid tayo mat amin ang kabailan tayo. Tapno malasatan na ti sakit na. Uwan matkit day, anak ko. Imot utang tayo pa yan, nanang. Malala, anya nga raw na. Hosto, ti kunam, anak ko. Awatan tayo, ti amin. Sige, nanang. Kitaan mi tipan nakaisim pati bangkay na. Kat iawid tayo ni tatang. Manong, imbag ta nakaumay kayo. Awanan ni tatang. Amomi, isugar ni may kami. Agtugaw kayo, baro. Saanan? May kami lang tap na ipakamumi kada kayo. Ngayawid mi tibangkay ni tatang, ni balay mi. Anya? Yawid yu ti bangkay ni tatang? Ang Baro ka.
Pagsasaritaan tayo kumati maipanggap dita. Awanan rumbang nga pagsasaritaan tayo. Da kami ti legal na pamilya na. So da kami ti adda karbengan na. Iti bagi na. Bayanda kami kumapay laeng amang bantay iti bagi ti amayaw. Uray manulaeng nga aldaw baraw. Aging ka inton bigat lang ti mabalin mi. Amaytad ka na kayo. Umanugot kayo man wino saan. Umay mi alain ton bigat. Umay ti karro amang ala. Iti bangkay na. Anya? Kasta ti bagbagayo ita. Nga may aday di ospital. Saan nyo man lang ngay may kinita? Ni. Saan ka man akong tilaing agsaw? Sika. Mayak nagkid daw iti uray pasit lang nga tulong. Saan kayo man lang nga nangted? Awanan ti adu pa yasaw. Inton bigat madlang. Alaan mi ti bangkay. Ken ibati mi ti lungon na kada kayo. Tagumatang kami ti sa bali. Anya? No kayat yo. Aglamay kayo ng lungon lang ti lamayan nyo. Alaan mi ti bangkay. Ay lakay. O nay matan ti pampamayan ti mo na pamilyam kada kami. Gusto da itan nanang. Awan maaramidan tayo. Itay pailang nga gururay ti karo ang mga laki ni tatang. Anyaya ti basol dagiti anak ko lakay. Takastoy ti napagtengday iti panagpukaw mo. Gusto da itan nanang. Nanang, patib ka rin nyo ti pakinakam yo. Mabalin tayo latamot ti aglamay. Uray awanan ti bagi ni tatang titoy. Anak ko aya, pakawanindak. Saan ko man laeng amay laban ti karbungan yaw. Nanang, gusto. Maawatan mi ti kasasaad tayo ita. Palubusan yun ni tatang nga gawit iti umuna a pamilya na. Ayun na yan, aya. Nanang, Nanang, daytoy ti danom. Uminom kayo, tap nagkalma kayo. ading, iya dayong pailang ni nanang dito eh. Tapno mairwardan ni tatang. Tumulong nga kagbagkat amang ipan iji karo. Inton bigat ti mauding aldaw ti amayo. Anya nga iti plano yo. Awan mati maaramidan mi anti. Awan laban mi iti legal a pamilya ni tatang. Kinasaritak pa yan, dagiti kakabsat yo. Oray ti mo na nga asawa ti amayo. Ngam talaga asaan da akayat ti makiariglaw. Makapasakit lang itinakam, anti. Idi dumaw dawat kami iti tulong kadakwada. Saan da kayat ti tumulong? Ita, kasla isuda mo ti adda na pasaktan iti panakatay ni tatang. Maawatak ti kasasaad yo, anak ko. Da kami man nakakabsat na kat awan ti maaramidan mi iti desisyon ti legal a pamilya na. Unay magtanan ti. Dusa mi kadi dayto eh. Gaputa maikadwa kami lang a pamilya. Saan? Nabayagan ang nagsina da tatang yo kanti mo ng asawa na. E di nagdenada kan nadang yo. Isuasaan nyo a panunutan ti kasta. Ti bidot dalaang kat saan da nga illegal ti panagdenada. Nagsakita panunutin, anti. Asaan may man laang ama kadwa ni tatang iti maudi nga aldaw na dito'y lubong. 27 years na nakadin nami ti amami. Santo, kastoy laang ti aramiden da kada kami. Anyak na kunayo manong. Adan na utang nyo a pinagpakan nyo kadagiti imay nakilamay idi natay ni tatang. Wan. So adak ka tinagastos mi. So makibingay kay kuma. Manong, saan pa ang nagtalinaw iti bagiday di tatang iti balay iti 24 oras? Ita? Kaya tiyo ang makibingay kami iti gastos? Una. Nakayumot ni tatang? Panggap di tamanong, awan maitulong mi.
Naibos aming nga ornong mi, itinao di apan naka-ospital ni tatang. Kasano ang naggastos kayo kat sana natuloy ti pan nakaopera ni tatang? 2 Domingo ang nagtalinad ni tatang iji ospital. Dakkalagatan tinagastos mi iti dayji akabayag na iji pagagasan. Di mo't naglamay kayo di orayawan kada kayo ti bangkay ni tatang. Adamat siguro na ornong abasit nga abuloy anya. Saan nyo kumamat a pagkainteresan, no at daman, wenno awan ti naornong mi. Basta awan ti maitulong mi iti dayta nga ibagbagayo. Anya? Iti kasapulan mi ti tulong yo. Awan na itad yo. Ken inalayo pa iti bangkay ni tatang. Ita, agkit daw kayo iti bingay mi tinagastos yo ang naglamay. Sorry. Ngem talaga nga awan ti maitad mi. Nanang, ano man ang tipang panunutin nyo dita? Nakaululi magkayo manan. Ay, saan ko ang malapdan a panunutin ti amayo? Na-miss yu manan ni tatang. Awan ti aldaw asaan ko akailiw ti amayo. Idumalaeng ita. Naklon kon nga imunan iti sidong iti apuan a marswa. Naragsak kayo nga ron ita, nanang. Ay, huun Adda kayo pa'y magkandimadong mo. Kat sigurado asaan na maragsakan ni tatang yaw. No makikita na naliday tayo dito'y balay. Ay sus! Kaano lang idikas taunay sa angit yun, nanang. Kunayo pa kayat yun ti sumurot kan ni tatang. Sika talaga. Imala ka iti amam at nasutil. Alala, ikakidinayaban di manong mauta magantayaon. Nagluto ak iti siniga nga paborito na iti tatang yaw. Manong, anya di raramidan nyo dito'y? Manong, no awan tinasaya at nga aramiden nyo, pumanaw kayo kuman. Okay ti pamilya min. Okay matan ni nanang mi. Saan nyo kuman ariribukan pa eh? Sana kay may tapno mang riribok. Kahit milang ti dumawat iti pamakawan, nga pwede naramid mi di na tayo di tatang. Manong Alex? Inikat mi ti karbangan nyo makatin na kuman ni tatang. Iti maodingal daw na. Amo mi ot, kabalan kuman ni tatang ti agpili. Da kayo lahat ti pinili na. Agpapadala ang ti pamateg ni tatang nga inted na kadatayo. Kadatayo nga kakabsat. No, agistorya nga rod ni tatang. Kanayo nakaraman kayo lahat iti istorya na. Agpaiso ti kinuna ni Manong Jo, Manong Alex. Agbabawi ak. Ta sinugsugak dagiti kakabsat ko di. Ngalaan mi ti bangkay ni tatang. Nagpaaba ka kita apal ko kada kayo. Tati panagriknak, napatpateg kayo kini tatang namda kami. Saan na pudno day Manong? Agpapada tayo ang napatagken ko na. Awan na isal sa lumina iti pamatag nga impaay na kada tayo. Ket agyaman kami launay. Ta nakaamiris kayon. Di kaig danag Manong. Uray awanan day di tatang. Uray agkakabsat tayo lang iti ama. Gapuman lang iti day di tatang. Nasaya at kumatilin nangin tayo. Pudno dayta. Tawan basol tayo. Lukas diyaman tinagbanagan ti biyagda. Kadagiti naganak kada tayo. Nupay at dadagiti nakurang ti pamatag na anagan na. Nang runa iti ama kadagiti anak na. At damat dagiti saan ang magatadan ti pamatag na kadagiti anak na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.